Bakunze bibisigaza miryango nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Aya ni amwe mu makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru dusoje. Mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yaburiye ko u Rwanda rushobora gukura ingabo zarwo mu butumwa bwo kurwanya imitwe y'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, mu gihe bivugwa ko ubumwe bw'Uburayi bushaka guhagarika inkunga bwateraga icyo gikorwa. Muri iki cyumweru kandi u Rwanda n'Ubwongereza byatangiye kumvwa mu rukiko mpuzamahanga i La Haye, aho Kigali isaba kwishyurwa miliyoni 100 z'amapaundi nyuma y'ihagarikwa ry'amasezerano yo kohereza abimukira mu Rwanda yahagaritswe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ubwo yarageze ku butegetsi mu mwaka wa 2024. Mu Burundi, ikibazo cy'ibura ry'ibitoro gikomeje gukaza umurego, aho imodoka zishobora kumara iminsi zitonze imirongo kuri sitasiyo z'igitoro zitegereje kuronka. Ahandi abantu 18 bapfiriye mu manuka y'ubwato hafi ya Comoros, harimo abarundi n'abanyekongo mu gihe berekezaga ku kirwa cya Mayotte. Muri Uganda, umunyamuziki wabaye umudepite wo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yatangaje ko yavuye mu gihugu nyuma y'amezi 2 yari amaze mu bwihisho, aho yasabaga amahanga gufatira ibihano ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Mandi makuru twabagejeho muri iki cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yatangaje ko nta muturage w'iki gihugu uzongera kujyanwa kurwanira Uburusiya muri Ukraine. Ibi yabivuze mu ruzinduko yagiriye i Moscow mu Burusiya, avuga ko ari iby'ibyo bihugu byombi byumvikanye. Naho intambara mu burasirazuba bwo hagati yakomeje gukaza umurego, itera izamuka ry'ibiciro by'ibitoro na gaze ku isoko mpuzamahanga, kandi ubu ngubu bimaze gutuma abantu barenga 3,000 muri Irani babura ubuzima. Naho mu mikino twababwiye ko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika yatunguranye itangaza ko igikombe cya Afurika Senegal yegukanye igomba kucyamburwa kigahabwa Maroc nyuma yo kwiga ku kirego cyatanzwe na Maroc. Senegal yarahiye ko ibyo bidashoboka. Naho mu myidagaduro, muri iki cyumweru umuhanzi w'umunyamerika Amara Zandir Dlamini uzwi cyane nka Doja Cat, ukunzwe cyane mu rubyiruko, yataramiye i Kigali mu Rwanda mu gitaramo cya Move Africa kiza n'abahanzi b'ibyamamare. Uko yari yambaye byasize benshi mu mpaka ku mbuga nkoranyambaga. Ngaya makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru dusoje, tubifurije impera nziza zacyo.